men iskenge esketip bergenmiz. Oyaka kipis zavod salbaysiz. Salbaysiz deb aytganmın. Esketip bergen bu uçtu. Kurbanlar baragı berilmeydi. Bunlar açıkını aytayımız. El karşı olsa da berilmeydi. Size 3 keklik ederim. O kağızında var eken kantorda turganda gördük o bize. Anda sizin kamyonet. Bunda isken değil. İskenin zavodu çalsın. İskenin kanal. Gördü turganda. Gördü. Şunda aytmaz bizlerin geçti. Gördü. Altay taraftarlar turganın kanal. Kuruluş kurudu. Bırak. Kuruluş kurudu. Kaptan İsrail'e degen dostum. Düşünüyorsun. Kaptan İsrail'e kandı olur. Kandı olur Kaptan İsrail'e. Kaptan İsrail'e de bundaydı. Zavodunda olur. Fundament fabrikanda olur. Alcada fundament kuyulsa fundament. Bu Kaptan İsrail'e girer. Alcada zavod kurulmadan. Bu Kaptan İsrail'e kırganda maksatı bağıtı var. Rasmi var. Ben bularga ayttım meslerge. Maksatına ayttılar. Mesler götürdüler. Düşündürüp ayttım. Bardıq neseni mizamından aparaylı. Sizler rast narazı olun. Ne tarafı? Mizan biz Ya aytыңlar, çalın, sorang siz. Elim yapta meni Ben o zaman aytıptam, azır aytıptam. Tergö жүрүп атат, силерге жоğun aytıp берем. Tergö 6 aydan beri жүрүп атат. İsken niye sağlayıp koydun mu onlar? Yok, algımayın. Elin arzı menen, elin arzı menen. Niye mi sağlayıp koydun? Zaklışını çıkarıp pardon. Zaklışını çıkarıp mına. Nizamdılık jolları olsa жокко тартыш керек эле. Мына бүт заключение чыгарып берди. Сондан заключение. Экология. Сен карай турган документ эмеспи? Неге карай турган? Биз Элемесин көрүшүз деп айттым. Вот сизде энд заключение башы тойла жазып. Көрсүн аны, кармай турган. Бересиң 25 чипеден берет. Сиз малдын айтты. Не чипеден? Сигир малсы. Nizamlı dokument var berdi var. Ошо малда мизамын турган сүйлөбөй элебиз. Ошо малда Жооп бере турган немелер бар али. эгерде ошол эме боло турганбызда дагы башкача болот. Заказ Чын. Жерде баардык мизам чегиндеп келет. Мыйзам чек даган сара. Кайсы не болсо ham. Bundan жазып бере. Ок берейин десе ок берейин. Окуңосун. Муну мага берген жок. Тек инспекция меселер менен күн көрүп атам. Мына капсамен байланышып атат. Битас жоопкерчилик чектелген коом тарабынан берилген эскертүүнүн аткарышын көзөмөлгө алганда төмөгүндөгүдөй болду деп жазды. Кипи завод байланышы дайыма суу себил тусун. Аткарылган машинанын водовозун 2020 жылга сброс подход боюнча рұқсат алды. Су боюнчачы 10 жерден кранды тешип туруп, шланга чыгарып алган. Биз суу кетпей турабыз. Суга төгүлөбүз, үчөчүбүз бар. Рахмет, үчөчүбүз бар, суу үчөчү. 15. Неге билет үчпөй? Сизге теш болгон суу бар, суу катып. 6 саат бу айда. Үчүппай бизге. Айлап котту. Күн үчүнө бир суу чыгат, сиз менен токтоп коет. Жон айылы менен жон айылына тиешеси жок мен суу алып аткан жеримчи. Качан келет ал интернеттен келет. Жок, тиешеси жок. Каяктан келет? Бул ошо Баймурзга кеткен турбадан тарткан мен алиги Орозбек билет. Бардык көргөз берген. Баймурздан о наракта ол. Бул жерден кеткен. Бардыгы бир жерден кеткен. Жок. Бизди кетире алмай кеткен, актамга куйбайт. Elmenen açık süreç gerek de. İsken, ulan şunca adamlar, ben sunuşumda, şunca adamlar naraz olğandan bu yerden
Kögörüp ketişingler deydi. Yoksa sen mında hem qara. Mizamdı da mesela elin atar aytayım, el qatarını. Sen bir qara. Nasıl eldirgen sen zavodun ketsin de otar. Nasıl ketip qalish kerak. Men bunda çekkem. Men bunda biz jana sunuşuңарды. Biz dagı düşken menen sunuşup başka bir variantlарын aytıp görөлүk. Karerini dagı, жерди dagı tapkanга аракет кылып берели. Бул макулдашайлы. Жасайтыр эмес сүйлөп Жоқ эми мындайда сен эмесмин туурабы? Жоқ мен эгер сен макул болсоң, сен жоқ макул эмесмин десең, ал сен мыйзам чегинде карайсың. Айлөкмөт сүйлөп турган сөз эмес бул. Aile hükümeti tükene gel şey. Elden aile hükümeti. Elden meselesi içinde duran aile hükümeti. Мындай эскен. Өмөңүзө туруп турумчу. Эскен, мен сага кеңешемди айттым. Красный осуларды жерине де мен ешким кирге акчы жок. Мен айттым аны. Бирок сен иш жүргүзгөн элдин баары нааразы болуп атканса, башка бир вариантты карап көр. Карап көр. Şartına cevap ver. Gitti dele, gitti sen, gitti de. Oldu de. Жаман сөз барбайлы. Тугандар азым бар. Ковдудан келди. Азым не иш болуп атканын айтып берсин. Koyma silo alırız. Koyma silo. Bizge görmez olmayısın. Bana milletçiler biz de görmez. O şeyde. Görmez ki iyi mi görmez? El açık. Beni karatım ne oğlum beni söylüyor. El açık. Yiyecek tutum şeylisiniz. Aman ben tengeme söylüyor da işte seni. Şimdi ben sorarsan götün caralacağım milletçilerin anına. Kim eken bunlar? Şehirde kayraklı yerim var. Ketadasın. Ben uçası kalmıştım. Koy gel. Tavuk baş bu şey. Az ben aytsam. Ben yapaydım var. Ayağım. Bir osuna getirdim. O yedi yürüyüşlerim var. Karınlaşım yol başına tıkart sıradınız mı? Cedelek olsa sıradınız mı? Adam uyumam evde. Çang oldu. Göreyim var orada. Onlar mı? Çangla işte otar. İşte tiyo da ziyan. İskenir şu. Mıyzam sende çıkıp git. Mıyzam sende çıksam diye buna çıkmasan tutup ceyimiz. Bu çekesti. Ayağım sakıllar çıkanda kadınlar ceyiz. Yemin göresin bizde. Paran ver sen. Oturam ne koyma. Paran götüme soruyu bu zeyn. Саламатсызбы? Кабыл ынтымақтылықтың алдынан интервью беріп қойбайсыз ба жаралған жағдай бойынша? Кетілшкен жандырасыз ба? Елдер эмне себептен сізді кетсін деп атышат? Сіздің документтеріңіз мыйзамдуу, булар жөн эле мыйзамсыз биздин үлүшчөлөрүбүздү алып алган деп атышат, ошолор боюнча. Келишим качан түзүлгөн? Qancha gektar yer algan sayılып жаткан ошолор боюнча подробно айтып беребиз. Мындайраак жылып алыңыз. Жок, мен карап турам, жөн эле сүйлөй бериңиз. Мен Салиевский Нур Замаевич ушул заводдун кирпич заводунун директорумун. 2014-жылы Битас жоопкерчилик чектелген коомдун юстициядан инвестиция тартуу максатында биздин Бешужан айыл өкмөтүнүн депутаттары инвестиция тартышыбыз керек, ишкана курушубуз керек. Биз ишканасыз, биздин айыл өкмөттө эч кандай ишкана жок. Ишкана куруу максатында давай ушул жерде ушундай кирпич завод курууга шарт бар. Ушул жерге кирпич завод курса, биз ошону колдоп беребиз деп сессияда депутаттар чечим кабыл алып берген. Анан ошо чечимдин негизинде мен өзүм ишкерлигин баштадым. 2014-жылы кургам заводду. Ушул балга чейин иштеп келем. Азыр заводумда 60 адам жумуш менен камсыз кылам. Бул заводко деле алиги байып бир көтөрүлүп кеткен адам келбейт. Бейбечара колунда жок адамдар келип иштейт. Ошолорго пут тосуп ушундай жаштар. Адамдар айтып атат да, биз макул болгон эмеспиз баштан эле депчи. Элдин маанайы кандай болчу ошол завод ачылып аткан балда? Биздин айыл өкмөттө элдик жыйын өткөн. Элдик жыйын өтүп, эл бүт колдо берген. Qancha adam var o'sha elda? 300 adam. Protokollar var. Mende protokol var ukam. Otursan men intervyu berdim. 300 adam
катышкан деген протокол бар. Анан кийин ал протоколдон кийин келип акимдер менен келип жаңа участкасында дагы чогуш өткөргөнбүз. Жаңа участкасында 3-4 адам каршышкан бар. Аксакалдар ошол жерде мындай түшүнүктүү, аң сезими жакшы, инвестиция тарса куруш керек деген патан, элдин патасы менен мен ушу заводду кургам. Канча аянталган, анан кийин канча жылга келишип түзүлгөн? Бул жерде мага сессияда ушу 2 гектар жерди жеке менчикке ажыратып беришкен. Жеке менчикке деппи? Анан 1,5 гектар жер карьерге берген. Документтер бардыгы. Ошондо 3,5 гектар жалпы. Жалпы эсе 3,5 гектар, эми ал убактылуу пайдалануу аял. 1,5 гектары. 1,5 гектар убактылуу пайдалануу. Ошо мен ишкерлигин жүзүп келем. Анан эми бул жерде мага кызыккан ушу менин алиги мындай мага кызыгып менин ишкерлигиме тоскоолдук кылган 3-4 эле жаран бар бул жерде. Калганы мындай каршы деле жок. Бул арасында туугандарым деле бар. Балдардын арасындачы. Анан мындай мыйзамдуулук жолго барган жокпуз биз. Бирөөнүн жерин тебелеп кирген жокмун. Мыйзам чегинде иш алып баратам. Элдердин айтканы боюнча бул жерлерди сүрүп дөңсө болгон экен, дөңсөнү тегиздегенден кийин кайра элге берем деген экенсиз. Жок, бул жерде мурун карьер кылып элдер пайдаланып келген 2000 жылдары Союз малында, даже Союз малынан карьер болгон жер да бар. Аң дөң прочий жер, сүрөттөр бар менде. Документтерин бүт тартып, фотосъемка кылып. Ооз-эки келишим болгон дейт, ошо адамдарга кайра кайтарып берүү боюнча үй салганга деп ошондой болгонбу? Мөөнөтүн бүтө элек да, мен бул жерде кызык китеп алгам. Жок, ал убакыт мөөнөт бүтө элек, кызык китеп алган бул жерге. Анан бул жерге анда кайтарып берем деген неме жок. Бул кызыл китеп алынып атпайбы? Частный собственность. Частный собственностьма мына революция болгон күнү, ушул айылдан топтоп ушу Нургал деген бала топтоп келип, Нургал, Марат, Стамбек деген балдар келип, бүт балдарды уюштуруп келип, тополон кылып, мына эшиктерди, айнектерди сындырган. Айнектер, эшиктер. Жок, токтоп мен тербей алайын. Айнектерди, эшиктерди сындырып, революциядан пайдаланып, бүт иштеп аткан рабочийларды урган. Чекеден уруп, кубалап, бул жерде иштебейсиң, кетесиң. Болсо өрттөйбүз. Кирпич заводуңду жабасың. Сен биздин жерди элеп алдың. Сен биздин жерге кирпич завод куруп алдың. Бул жерден көчүп кет. Биздин талабыбыз ушу деп, ушундай немеге барды да балдар. Анан мен 102-ге чалып милиция органдарына кайрылдым. Алар келип анан кийин басышты. Канча адам келген ошондо? Ушунча адам келген да, бир 50 чакты адам келген. Бүт жаш балдар, бул жерде аялдар жок эле. Бүт сойлар, арматураларды көтөрүп алып келип, бардык рабочийларды кубалап, бул жерде жаракат алган балдар бар, аларды милиция органдары териштирип атат. Арматура кечим көтөргөн эмес. Чогуу тур. Сен жок болчуң дебе. Азыр элдин талабын орундатасызбы ошондо же кандай кыласыз эми? Мыйзам жол берсе мен талабын атам. Мыйзам жол берсе, мындай каршы чыккан адамдарды иликтейт. Муну мага кызыккан адамдарды табыш керек, иликтеш керек, укук органдарды териштириш керек. Ошол максатымдан анан кийин мен ушул жердин жаранымын мен деле. 1 айыл наракта, 1 айыл биракта. 2 айылды мен чабыштырып киргенге мен эч кандай мыйзам жол бербейт. Азыр мен деле колдогон ушунча адам бар. Мен аларды чакырган жокмун бул жерге. Рахмат. Аларды чакырсам 2 айыл чабышып, мыйзамсыз жолго барып калат экенбиз. Ошон үчүн мен туруп бердим бул жерде. Бул жерде вымогательстволор болду. Жазасын, кетесин, жазып бересин дегенден анан кийин Жазып бергенсиз, тергөөчү чыгып кетем дегенсиз. Утурбайсың эле. Тергөөчү жазып бер, эртең мыйзам чегинде карайбыз, жазып бер, анан карайбыз деген. Анан азыр ушул убакка чейин рабочийлар мына кирпич заводдо бүт барып качып, тартаркай чыгып, картак жегендер да келбей атат. Токмок жегендер да келбей атат жумушка. Чакырып атам жумушка, келбей атат. Азыр данный момент убакта мен кирпич заводдун жумушу токтоп турат. Мен биздин Бешикжон айыл өкмөтүнө мен 1 жылда 1,5 миллион, 1 миллион 700 миң сомго чейин налог төлөйм. Соствон, подоход, налог. Айыл өкмөткө төлөнөт бардыгы. Айыл өкмөткө түшөт, айга түшөт, казнага түшөт. Андан эми кантип бөлүнүп келет, айыл өкмөткө келе турган жерлери ham бар. Аны казна билет аны. Мен мыйзам чегинде как положено. Жерди айыл өкмөттөн алгансыздар сиз, а? Налог төлөнөт. Как положено. Убагында төлөйм. Сиздин бул жакта экинчи печкасында куруп атат деп атышат. Мыйзам айыл өкмөт азыр позициясын айтып атат, бул мыйзамсыз дегендей жүйөнү келтирип атат да. Териштирүү органдары бар, келип териштирип бериш керек. Териштирүү органдары бар.
Аны ел чечпейт аны. Мен мыйзам. Демек мыйзамдын негизинде эгер мыйзам талап кылса чыгып кетесиз, болбосо иштейсиз. Жок, мен бул жерде мыйзамга карап, только мыйзам менен жашайм. Мыйзамсыз мен жашабайм. Мыйзамсыз мен иштебейм. Биздин Кыргызстанда жеке ишкерлерди колдоо, мына президентибиздин указы бар. Жеке ишкерлерге колдоо, жеке ишкерлерге көмөк көргөзүү деген президентибиздин указы бар. Мен ошого таянып мыйзам чегинде иштейм. Мыйзам чегинде иш жүргүзөм. Мыйзамга баш ийем. Ачыгыда мындай алиги жерде уюштуруп аткан балдарды жоопкерчиликке тартканга мен көргөндөрдөн талап кылам. Кайрыласыз. Кайрылам, талап кылам. Анан жергиликтүүлөргө кирпичти арзаныраак дагы сатып берем деген экенсиз. Арзаныраак. Ал жагы кандай болду? Кирпичти ондай договорубуз жок бирок. Юридически. Озеки түрдө сүйлөшкөнбүз деп. Сүйлөшкөнбүз, озеки түрдө мен кирпичти менде списоктор бар. Ушу жаңа участкасында канча адам алса, арзан баада берген списокторум бар менин. Булар курулай жала. Буга чейин берип келгенсиз. Канча сом арзан бергенсиз мисалы? Мен 1 сомдон арзан берип келдим. Сатып аткан балдар бар. Көргөзөм азыр. Бардыгы списоктор бар. Канча адам бар экенин список. Азыр могу казып аткан жериңиз боюнча, казып аткан жериңизге документ алгансыз да? Лицензия алгансыз. Канча убакыт болду ага? Канча жыл калдыңыз? Лицензияны 20 жыл берет. 20 жыл калдыңыз. Качан башталды ошондо мөөнөтү? Мен бул 20 жыл калганбыз, эми канча 2018 ушундай алганда. 2018ден бери. Рахмат, аты жөнүңүз? Салиев Искендербек Жамбаевич, кирпич заводунун директору. Кирпич заводунун аталышы барбы же аталышы? Витас жоопкерчилиги чектелген коом. Бул жерде азыр 60 адам иштейт. 60 адам эмгектенет. Баарысы тең жергиликтүүлөрбү? Жергиликтүү мына Карачадан, мына Краймадан 4 участкадан тең иштейт балдар. 4 участканын балдары иштейт ушул жерде эмгектенет. Ушул жерден мантап 6 жылдан бери ушул менен иштеп келет. Рахмат. Ошондой 2 гектар жерге кызыл китебиңиз бар экен да азыр. Болсо документтериңизди дагы көмөк алайлычы, тартып алалы. Bizde mıyzam memlekette yaşayız. Mıyzam memlekette yaşayız. Mıyzam bütün. Bunlar Japaycılık alıp geliyor bile. Ondan ki yok bize. Japay degen çok etçamdı. Japaycılık alıp geliyor. Mıyzam var bize. Mıyzam var bize. Mıyzam ülkede yaşayız. Mıyzam için akçamen satın alıyor. Ha? Mıyzam akçamen satın alıyor. Satın alıyor. Mıyzam var satın alıyor. Hayırlı hükümet kayağındacı. Bu eldir hazır güzel. Саламатсызбы? Кабыл ынтымак телеканалынан. Интервью берип койбойсузбу жаралган жагдай боюнча? Бул жакка өтүп аласызбы мүмкүн болсо? Жүрүңүз могул жакка өтүп алайлычы, камеранын ар жакта экен. Жок, азыр четиректен чыгып алып ала береличи. Instagram ve Facebook. Şunca adam sokakta bize caz verir. Şunca adam karatır sokakta olsun. Musunday bala. Apasınday. Sen ötkene gelmeye kalsın. Bu tanalbaydı. Ötkende 20 yaşındaki tanalbaydı. Buna hazır ülkemizde söktürüyorum da kanday filan olarak. Bunda aytmanda buna tura atman hazır ayttan. Yok karalabayla hazır ayttasın.
Bir saat vaqt o'tgan yo'q. Betingizga aytib olasiz. Betingizga aytdim. O'sha cho'pqanda jazib beringlar. Vaqtni jazib berasiz. Nizam keldi Bo'ldi. Tushirіңіз. Айлық. Biraz olsan. Кішкене мол бер. Өзіңізді таныштырып тұрып баштайса, бұл жерде 2014 жылдан бері ишмердүүлүк жүргүзүлөт экен бул завод. Ошондо бул жака эме берилген дейт, уруксат берилген дейт, 2 гектар жер ажыратылып берилген дейт. Болгондо дагы менчикке берилген экен да 2 гектар жер. Ошолор боюнча жеке ишкер 5 жыл айыл тургун сале ишкенде бизге айыл өкмөт карыз менен кайрылган. Элдин ушул жерде жаңа участогунда элдик чогулуш болуп, элдин макулдугу менен жергиликтүү кеңештин сессиясында каралып, аларда макулдугу менен завод уруксат берилген. 2 гектар жерин жеке менчикке кирпич завод курушун. Калган жерин карьер катары иштетип аткан. Азыр бүгүнкү күндө кирпич завод иштеп атат, карьери уже түгөп атат. Bunu biz eskirtkemiz. Anal agrikulturasiya kılgandan kayra aylık ötkün tapşıraq. Az yemi şol vaqtda hazır 6 ay olup kaldı. Elim biraz naraçılık bolu da çindeginde. Başında şu jергиликтүү turgunlarga bir som arzan berem degen. Ekinçiden o ülüş yüzüne girip ketти деп arz менен кайрылган. Азыр ушул вакытта райондук комиссия түзүлүп, техинспекциядан келип кетишкен. Азыр жыйынтын бүтүп атабыз, мага берилек, кандай болгон жыйынтын. Ошо техинспекциянын жыйынты боюнча мыйзам чегинде. Жергиликтүү айткан боюнча бул жер элдердин кайракы жерлери болгон экен. Жок, кайракы үлүшү нар жакта турат. Бул жер картада жайыт болуп көрсөтүлгөн. Жайыт болуп көрсөтүлгөн, неудобия болуп, мурун карьер катары иштетилген экен. Мага чейин. Бул жерде топурак алып, карьер болуп турган, айыл чарбасынын ыңгайсыз жери болгон. Анан ушул жеке ишкерди колдоо максатында ушунда жергиликтүү кеңеш чечим менен. Карьери качан бүтөт? Канча аянты калды? Карьердин аянты бүттү. Аянты бүткөн. Жаңы курулуп аткан жай боюнчачы, жаңы курулуп аткан жай боюнча биз жеке ишкерге эскертүү бергенбиз. Сен рекультурация кылып, айыл өкмөткө тапшырасың, кирпич заводунун курулушун токтот дегенбиз. Бул боюнча шалып барабыз. Муну эми сен азыр айтып атасың да, эми лицензия боюнча маалыматым жок. Негизи айыл өкмөт боюнча мындай өндүрүштүк ишкана башка жок деп атышат. Бир эле ушул кирпич заводбу? Биздин айыл өкмөттө бул кирпич заводдон башка ишкана жок. Булардын салыгы айыл өкмөткө түшөбү же кандай болот? Канча жылына же айына канча сомдон түшөт? Бардыгын эсептеп көрүш керек. Налогтун түрү боюнча бардыгын төлөйт. Болжолду айына канча же жылына канча түшөт ушул кирпич заводдун айыл өкмөттүн бюджетине? Болжол так суммасын айта алмайм. Билбейсиз. Рахмат, аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Адишев Алтынбек. Адишев Алтынбек. Рахмат. Mizam çekildi, çeçek. Nazarı kararını tügördü. Tügördü ne ya? İsken. Söz güveytini ne olasın? Mizam çekildi, çeçip veriyoruz. Mizam çekildi, çeçeyiz, karayız. El naraz olup atkan olsa... Шаар бул жак лицензия алып келдим деп. Лицензия ошо жаңы карьера ачканга эме кылдыңызбы сиз? Başka canlı. Sen az deyince bundan da bu işkelliklerle olur hem. Bu da bizim cöneke süreç tutar hem. İşkelliklerle ben bile olur hem. Ben de düşünüyorum. Ben şunca razı olduğumda. Dinlesen geçeceğim kendi alacak. Ama dinles İskender bozma çık olsun diye söylesem niye de. Sen andan göre ilgi aytaylık. Ondan arağım tut. Oldu İskender arağım.
Ben mizam şeyini qarab öpmekte qayğıram. Ben şunu jabırı mizam şeyini çeçim. Sen başka jaktan taşıysın bu. İşin toktop olmaz. Ben aytdım adımda. Oşun şunda bir boldu. Ben oşun ayt sen al öyle öpmek söz emas. Benim yani söz açmıyorum. Segadagı elge tartap mizam şeyinde sen aç gerek. Algan boyunca marağını öpmeyin. Münagın işte Mizam yol verse. Mizam yol verse egerde. Mizam yol verse kılar. Mizam yol verse kılmay. Kayakta olsa bilasizlar mı? Yürüyüş bolup atkandan kayakta mizam yol. Hani bilirde turasın. Mizam var bada. Yürüyüş bolgandan keyin alal vaydı. Ben yürüyüşüme bolgandan albaydı da kaya. Gülüşünüz bolsa albayım ben. Dedi. Hem hazır ya yürüyüş bolgandan уже самосо bari bilip turgaligini men takalasa. Arağını albaydı da bol. Yo'q, bizning qayroq qilamiz, qo'yda aytmaysiz. Bizim qayroq qo'ychilar nima? Endi tamamını o'tar. Men qanday bo'lsa Evet, tadacak buna. Tadac, mesele. Biz gelip bizden kayrak olgan. Kara kayrak aldı. Kara kayrak. Kayrak olsun. Hayratın vardı men algan emasman. Hayratın büt bardı Karel okeyden ana kelgen men. Yok. Kayrak kana. Yok da dön. Büt oa, emek bu жерге kim bergen men kaçsam bilen. Men bu жерге kelsem büt prochi, аң daң жар жүр жериле. Valla toplam töre özü. Жар жүр. Тура патча. Sen aytıyorsan ne mıydan yol versen de sen anda oyun var eken de naraka daşa kare zat ketken ha. Yok bizden qanday yol verir sen sen aytıyorsan sen buna kaldı aytsan men albayım dep Sen yığılasın yürüyüşü tutsan. Yürüyüşü Olsa albayım. Sözün açığını ayt. Sağım ola turgan jeri sürüşeli. Yürüyüş bolgansa kantip bilettem de. Bu oyun var eken bunu ayta albaydı. Eskin sen ayta albaytasın. Men albayım. Gülüşü var bolsa men albayım. Bu adam için tek kendine kapışıyorsa Yürüyüş kaçat desno, can vurdunuz. Men yürüyüşüne tiken çok ne sözünü alçı betiniz tavak tarafında. Siz ketine ekan diyorlar. Ökkalaşıma 5 ketemez alıp ketmem da oldu. Hatta bir yıl önce daha ketmem. Biz aldırıp geldim maram olmak için hiç para sattık, hiç para var o zaman. Yapasınlar bizde, kopya alacağız. Elin gereği karşılığına koyduk. Koyduk hocam. Başka bir yerde yok. Taşı verelim. Sırayla taş var. Zavod var ya. Senin zavodun gereği yok. Gereği yok zavodun. Ver koy. Koyduk senin zavoduna. Yardım olup kendine bekar ver otasın. Kirpiçin. Bekar ver koysun. Nerede yürüyüş veriş gerek? Cer tafer arabaya oturar. Bu dergele çıkıp koyana el gele Az koyduk o işte. Yapta bir yürüyüş veriş gerek. Sattan yerine mi gitsin? Benim arabaya oturar. Bu zavod var. 60 adam işlep 60 adam. İlavası. Zavod işlep ketken ama. İsken oğlum. Tut işte çıkmasan. Şu. Bilmem o.
Аны мыйзам жол берсе турам. Бизден ошондой эле элебиз да, башкача эмеспиз. Ой, siz beni çıkıp ketin. Çıkıp ketsin. Сентерде айылдын ичинде заводтор бар. Өзүнө жооп берет, сиз интернет бар, ортасында турган. Каалаган жеринде бурбалан. Любой точкасында турганга укук бар. Любой Болса экен, мындан кийин жок. Сизге точкасында ишкана. ким болсо документ берген, сиздин аркаңызда ким сүйлөп атпасыз. Баарына шунча эл Шарт тура келген жерге салып. берген адамдарга жазат. Çekersin tutmazsın. Hepsini tutar. Bu çekersin. Bu aile полный партияны belli. Завод курулганда элдин канча жерде алкыштоо болуш керек? Элден 500 метр, 500 метр. Участок санап көрбөйлү анда канча метр чыгат анда? 100 метрden çıkıyor. Ал недем адамдар жатырбай атат экен. Өзүңүзгө жооп бериң. Мен өзüme жооп берип атам. 200-300 метрден аралык сакталыш керек деген мыйзам бар. Şunday jet almaya. Siz bergen maldan nerede yerде реза пакта кетели, полный пакта кетели. Азыр жок көрдүңүз да. Уже немеден жадап, заводдо жадап, эч ким пакта экпей койду. Только беде кылды. Бедени дагы нормально жей албай калды. Пакта мына кошунамда пакта бар. Барып көрөйүн. Кошуна 300 сотка тигип атат пакталар. Өткөн экологиядан келип берип текшерип кетти. 300 сот пактасында текшерип кетти. Экологиядан келип пактасынан Ошо сизге кылып берген. Ошолар жазып берген ошо. Ben aytsam Para algan üçün aksa vergen, ошо менен акчаны иши менен ушундай болуп атат. Карабайда келди пакча. Сиздин кызыкчылыгыңыз үчүн муну чегилде билген көрүп атат. Ой, yemegen. Paylanan çık gel. Çıkmayacak. Çıkmayacak. Böyle Gerek bana bunday zakonda bunday da gel. Zakon qaray, turab aka. Hech qaray. Boyaga bunday tutuni keladi. Yetinmesen çıkıp git. Жаш балдары мындай нерселерге, происшествияларга катышпаш керек өзү. Мыйзам жолу. Балдар келсеңизчи, жердечи, кудум ошол шамалар мына иштеп кирип таштып. Немелерде айтат оналарчы. Кудум ушундай жаш балдар иштеп жүрөт. балдар иштеп жүрөт. Алар мыйзам жолу. 18 жаш балдар. 18 жаш. Мындай ошо майда болуп иштеп жүрөт. Кудум иштеп Bizde bir şeyde azılı adam istedi, bir kişi adam istedi. Келип өзү баласы келдиришке баласы Азыр өнерге кирсеңиз ошо балдар бекинип отуруп алды. Акыр пактаны байлап алып жүрөт. Ушул жерде жүрөт. Мен балам менен ойнап ушул жерде иштеп жүрөт. İşte tam boyunca biz onu şarta olduk. Dostum onda işte azı anlaşmak gerek. Doğrudan öz Bu nerede? Rusya'dan ballardan. Rusya'dan ballardan başka olmadı. Dikkat bolup жүрүшөт, ha. Tınmay çabuk atат. Ayakta Rusya'da bütün şeyde yaşagan emelerçi. Kuna azı da. Участкалар балдар бар экен.
Nereden ne kadar ketet. Avarından tınçı getiriyor. Ya nerede çöp çok. Ettemeye sağlı çöp yapsam ne yapar? Şam olduğunda kadim değil. Murduna gidetirsin. Görünmüyor. Şapka oynaştı, jakın. Ağız ağız duruşu. Böyle Kuday saklasın. İçine kullanan aslında hiç var olmay. Yok. Saklangan saktan yedi Kuday'da. Saktan şirket içine. Parmaş koyup onu. O dedi bizim uçasın. Nime ülüşüz var. Pakta yakıldı. Alan ben geldim. Pakta kelip başlar. Kendime balam geç gün başlar. Bir kazan sulustan cuğuna tünü. Gelin boyunda var. Cuğuna er böyle var. Bir kutu tutayım. Kim yapaydı ki yemgez yani. Az ziyan boğutak da biz gana. Az yuğum jatladı kapkara koymaydı jatalbaydı. Günü pakta kelip başlar. Bede var. Bede baylasa çöp baylasa büt barda kapkara olur. Şu barat büt oşa ülüşke. Bar bazı şu ket otat. Bar yarım saat oturup durgular şöyle. O zamandan girgen o murdağına çık geçer. Büt uçtar. Büt otat. Büt otat. Altında git iskile gider. Bala çakan yerlemen gelir. Ali ölçedin de şansım lan var. Rapor tavazı olacak. Tekrar ondan takmışlar. Kadın yaklaşık. Geli buradan yaklaşık oturursun başka böyle. Oturman yere bir 5 milyon. Şöyle de az hakikaten çık oturma içemesin. Hakikaten Sen oturursun başına. Kızına çağırmayayım dedim. Az yüksekseğe iki maşına kirpi çağırmak desene. Değil mi? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben de laşanım. Ona elanı. Oğlum bas koy. Atası kollayla. Oğa. Adam öldürüp bir bu karıya çıkan al. İki böyle çep karı. İştesinde bir tek koyduk. Nima bir aytkan nima qiyinchilik bo'lsa ziyon bo'lsa bizga ayting aytsak bo'lsa u telova bizga ayerda ishlayvering endi yig'lang dedi Tasavvurlarmen ben sana min beradim. Ne degan o? O'shada da turib. Bizga natasini beradi. Havuzun intalaydi ekan. Ne boyum neyse. 100 ming to'laysan nalogni. Азыр завод жапканга чейин турабыз атасыңар ошондо. Жоқ. Оны чесин. Кетинеси искен тутуп чытайбыз. Камалса камал беребиз. Балам решеткем жакшы тыйынчуктай беребиз. Benim başım жетти. Жабадык баланы. Балдарыбыз үй салыш керек. Место бере албайт атайлы өкмөт. Место берсин искенге беринче. Кыйын экен берсин местаны искенге бергенче. Азыр эмне себептен кетпей турасыздар деген алар Эмне сүйлөшсө. себептен кетпегенибиз? Муну жок кылышыбыз керек. Же чоңдар чечип берсин, же тутуп жейбиз. Мына баарың турасын, тутабыз. Кетпесе. Коркобуз булар. А бүгүн чыгып кетсин деп атасыздар ошондо талабыңыздар ушундай болсо. Өткөндө мына телефондо жүрөт. Мен үйдө өтүп көрдүм. Телефондо кол коюп неме барагын көргөзүп. Бөдөлө милицияга берип койду. Калпым, "Но, 3 жыл болду да сынган айнеге тересин эми өзүм. Эми ушунун калпы бекме тосушун сындырып койду деп. Бул чеп коюп. Калкалады деп ошентип атышат. Качан чарабыз. Баягы осурган бетин аймайт. Жерибизди берип койду. Биздин бала жөн турса эле милицияга берип койду. Бул жерди жеп алган, акчаны жеп алгандар кап болуп кеткен, кеткен. Качан? Ой, уял керек. Aldagan ekan. Kalkosa kirmanchadan satan. İyi tersiyetin adamların rabochi alan aylık төлөйт алар. Анем.
Çırağınaydı, gazınaydı. Rezinkaları bütün baratı. Çıkma kendi mozman gibi. Yanında ötmüşüm. Ötmüşüm diye kapılar oldu. Tamam geç koydu. Işıcı tamam olunca gaz. Az cam çatçılar olmuş koşuyor mu? Bana güzel götürüyor. Şimdi de bakar istedim. Yerlerine geliş değil. Ağzı bir hadi yemin. Kolay da yardım. Sen de oylama. Bana da bir sorun et. Sen de oylama. Hani anı da bir güzel bir ortada çeşmede. Erteң чечкенен таш алып келип жакып өтүп мошу иштеп берсең алып бака. Сен ертең бери жашашып өтсөң эле болчу. Ушуларга баарын билип эле турам. Жок, бир условие жауып кетиш керек да, ушуну сүйлөшпөш керек. Азыр кетиш койду, тура беребиз десеңер, тура беребиз. Жок, ошол алып кетсин да. Эгер чакырып ошо текшерген алган жүрүп чакырып. Ошо чакырайын деп атам. Азыр келген сени чакырайын. Ошол келсин азыр. Ені он отырып көрсін очерде. Катардан чачырбайт. Ведомство чакырганыңыз ошого келбей. Ошо анда мында кылайлы. Ертең ведомствонун баарын чакырайын. Ошо документтердин баарын казын кактырайлы. Карьера каерде, сарак эмеси, кепсин каерде. Анан кийин мындай да кирпич заводтун иштебеши мыйзам чегинде чечет да сага. Анан карьердикин ошо мен менен чечели. Benim bari çakıraydı işte. Ben özüm başında tutturup böyle. Ошондочу алтака. Geçim olsa жети жарымда да Geçken malga çakırып алды. Эртең менен эртеле кетти. Жайдагы жана жети жарымдарга мен тартып берген. Посредник Николай айтчы. Жок, спутникке улана албайбыз деп биздин көзүнчө тартпай койгон. Берилди дедим. Жаман экен сурат мен дагы сурайм. Жети жарымда. Жок, geçim ал жети жарымда. Мен кеткенден саат жети жарымда мен дагы кирпич кетип атам. Неме dedi? Saat 7 жарымда эч ким жок да. Мен эмеге кирпич алып карайга берилди. О, искенди дагы көндүрүш керек да. Аны дагы көндүрүш керек. Бул силердин дагы күнүңөрдү дагы ага дагы түшүнүш керек. Ал силерди түшүнүш керек. Силер аны түшүнүп ортодо бир заводда силердин калыш керек. Бир адам бир тарап менен чечип койсок дагы болот. Ошон убактылашып элдин эмесин айтайлы. Калабыңар Застав деп чыкты. Застав деп чыкты. Жок, муну көндүрөгөн биз застав деп. Ведомство келбей болду. Баардыгын чакырсак. Алар өзүнүн мыйзамдарын айтат да. Ой нерсени сүйлөш керек. Күнүгө чогулуу бербейт. Азыр мындай да бардык нерсе келип мыйзамга такалып атабы. Ошо тиешелүү органдар келип мыйзамдуу или мыйзамсыз деп ошолор айтсын. Сагынага бир чогулганда бир нерсе бүтүрөйлү. Күнүгө чогулбай. Даңгел бир нерсе чечейли. Болду, анда башка эмне? Низам, пизам. Бүгүн аны эмне кылыш керек анда чогуу? Keçken boldu, ne var? Tekşehir olanın yatağa gelsin, nazır çıkıp var burada. Pizam. Tekşehir olan bir tane. Çok şey. Valla da cevap olmasa geçsin gelmedi. Allah Hazır hiç kim yok. Şey elbette. Hasan, Allah şey. Cevap için gelmedi. Nega birinci kontrol gönderdin. Sen o şekilde yaşap görüştük деген soruları diyor daha kalmadı. Din gelmedi. Çok korktu. Şimdi Neden? Var işte açık ha. Mıntıkal vereceğim de. Aferin. Aslında var be. Ne bu? Yanga şeysini bol koyduk da ki. İşke geldiğinde atar şey işke geldi. Ну, кыракташып иштейбиз деп атат. Эми да, бир варианты да эми кичкене келчи. Ошондо кайсы жол болсоң, биздин жол жаңа болуп бүттү. Бияктагы нерсеге мына токтолуп атабыз. Карачан балдар жалдырып неме айтып Жолга атасыңдар. өлкөсүнө Бул деген бизнесмен деген эсептейт булар. Эсептейт. Ошол выгодныйбы, выгодный эмес. Выгодный эмес болгондо өзүн өзү банкрот кылат. мен жолду айтып атам.